Ebi mo chire say a broken heart anache also for penny Bishop Daniel Obinim because send Obinim siki can send am say no. Send Obinim siki can send am say. I was say one because tell me why. Says of penny what now are they say what wale no you that na say oyili nika o ma ni bi ana na ba benya nsem ana nwumakuo bi abecha wo yere car Porsche car Obinim say car no tɛflɛ car na car that time Florence Obinim aging for carry over bonus so dread Obinim abetutu ja concerning car gifts na SMLG Ghana de ama Florence Obinim as a gift no be man kire mu no akire wadwen de ama me comment section how you PENYAH block media mess ro say ni dey mo obe like if video that subscribe button some be click notification connect just app the some be kire wadwen ama me comment section oba so na she for PENYAH bia hwe me kan phone na money send app na dey ama o USA o UK obe send ska ediko fi na for say using promo code the PENYAH TV ever send ska ekofie na on be charge $20 o send this ska ekofie no na for charge $20 for free. Let's go to the story. We say Obinim say there's something like a breakup surrounding the marriage of Florence Obinim and Bishop Daniel Obinim. Omo aware no aka kakra bi na agete because na omo obi atini baby. That's it. Omo ye distant marriage. Obi atini fie ana ye ware aware no kra na ate just say ate anisa ate akwa ko Obinim kra no wasa ko to fie for trasako ama obenya so nkwa na so ye say wate ababe $400,000 plus akoto fie ewo trasako to dey fie the own si fie ko be fie ahwa na Florence ebeku no say Obinim akeka nsem bebrebe na you know ensem nyina ba ya na ana Florence Obinim ene ojaba ekodi nkomo akoka na nsem etiri ojaba eti ojaba ene ba media na so ekoma tip off say sen Obinim ne Florence Obinim etekra no Obinim eto car edema Florence no o sa betamo car no kwa koma ne side chick na so Florence onyan onika enwe ebi mu di ho dan say Florence kro ko ba bia sometimes or the tro na eko ebi also or the Uber na eba but you say Obinim fu fie there cars egu ho but say Florence oni bi enti asem no ebe de ja on the internet ema in fact there is a group bi ewa Ghana hanma omu deal with cars I from SMGL that is Service Machinery Ghana Limited omu deal with anything cars omu tunton cars ye car ho niema anything cars na omu deal in ama ko omu social media handles there eno na omu deal in na omu he story ni di no se there bi Florence mami wa bre ko se woni car pa dia nu krutina wale ase nyina Obinim sika owoi ejapade a wo ye cars odam di pia bontene so si ginani ni tiri wututu nyina wo odua ni tiri nwema ni tiri kwa ase mefe ni nyina se obeda so si na branti ne mranti yemu ni nyina bosika tuo na se wuni kare se wasem ya it was on Tuesday and ba say that SMGL Ghana Limited no omu akwache Florence Obinim omu akwache ne Porsche car as a RAV4 omu de this car we akwache no ema Florence eko grant interview kwa church say the car in fact na nani na she even never prayed for it wa mo ho paye krada ene nyame edi we abeshira no Chekan what do you tell say come meeting oh madwe chem say yes na wo so unika aha ne bi omote no mo se omote eye no eno awo eye no on say na enkrofo bi so mo gigi sika atoka ama me yes ena me free obi
kacha na ya say on kanchim so omunyai na ho kyera ba omunyai me da o masinya kopon hye mo de na omuye moye to mu fi so omo gigi sika to ka ma me bet me frɛ na ya se me sre no oni mu bi on chat ano kan se na ho kyera ba enti ka no Erade Nyankopon fa nkora se na yas obema nipa ba akofo bi erade adon no beto bi abreme wow ampa ya stop wom so munyae no omo asem no mo kae no emo biteye no de bias hana de me show my idea oh my idea my idea o sika ho din o na ga na ayewe saka nso de boarding o de boarding no they are chow free na me show yentene muda tear rubber yes but let's say so says sanity na say nyumu nya hwe free because if say unika na nyumu nya hwe free ola so me emfa se me nsia me ntwa so yanko ba bia my promise o ma showbo on set you because unze wo say unika na nyame adom wafo obi so abeche ka the me ametie na yemu say mini aba ni ka dia do so ni efie krasi ka se ni nya asa ni princess o si nya ka tie anana say ameka se me nchi me to me ogidie pa number 2 semenya ade bi ti say na me ye okay na me koba enu ano no on se mi kuna me wale no ope brabo ye ka brabo a e che say obobra oh okay e woni pebo omobra okay onye sika basabasa oye japade nti na ye me se nyese na ye me se kra me hu ni se semikunu Ewurade Nyankopon emma bibia enwura me wa hai bibia enwura me emma bibia antwetwa na me ba na me simpese me ka asem sei o da bi yanko ma shobo ba we ye ka ho nkomo na ye di nye bibia bi ye wo de ye ntwa so on say se wunya obi no obobra oye nwuma pa na woni ni mienu nyina ate ho a wa awawie mu a ye mpre ye ho se ebia mipewe chinchira mpese mi yesi enti de na ye de ma bia na me okay what you say na me koto nwumo bebe aso me ho ye kama enti nyese bia me ho kyerem se me da fom timu me ne hwe se me sresre me sresre no kurenya me ani mu ni nyese me ho kyerem ya me sresre da bi but on say to da ba bia nipa na duru na eso onye bibia ne ho han no nti se no nko a ekokoye nyina so eyi bia enye hwe yeah Matthias na na kwa me die mechanical cho na ma hodwi so no enye possible ebia social media nkomo because how me Florence Obinim no pa to now unika kamia me kwakoto spark so uni spark Chevrolet nibi that come there because minimum wa bobra watunum enyum fisika umzi how but well yede nyame ase yeda omo che okaso ase matise bi muzo kase ensiye no ntina me pese beka se esi ndikwa na kwatwe ba ka men kan wo omo si ensiye omo de ka omo bomo de ka ni bia beka ho wow so wonte mente na twen omo si ensiye yo omo bomo de ne de ka ni bi asaba beka ho ama se ka ka nko a na wuni dia na enye problem ene o last isi ade omo fa fie nka ho efie omo nye na efie o dem so on ka se woni fie team o fie team on ka se woni fie team ola you see listening to her on there's one thing na eno ana nsem be da jaw the interconam focus Obinim so afele odo yerete enye nim guase se sika wo nyina chi no want to crown toka ama yere ama obi group bi omoto cars ana be cha wo yere car je se we kra eyanim guase ma despite enim bia wo bi Ghana hey eyanim guase ma je se ato market so ene ade eno Obinim se hwe be kasa Obinim se na Florence say ya cha wo car na wo pe car pe bika ka kana minto Ferrari ni Bugatti ni eyimu mawe na ye cha wo car tɛflɛ car we Obinim se he car no enye fe bako se we ni nsɛm Obinim ebe car no Florence Obinim
Florence Obinim. Akuya Safua, the lioness. Akuya, abodi insane. Oh, many men am video no. Menahe, me bompire from another 11 to how much 5. Tiafena me kwakoda, me that's why we are me post video no. When you be Florence, uko interview, ni ebusaw, wawari ho asemwa. Wose nye no nti na obahe wae. Oso ba so be ye wonwom ho promotion. Kawanutum. Na Florence Obinim u pushi me. U pushi me. Na me start se me kasa. Florence tie prophecy tie nkomhye asem yensa pene beto. Me start se me kasa. Didi kan wo mane be sole tia ho. Wo mano no obenya ntokwa. Wo mane be fight against what time be beda one man ntemu a better with the rest of your life. Dwede makano. Na dofo won so nwene ho. Ye to so mienu. Otan ye beda wo ne otan ye beda wo man ntemu no. Wo man ankasa mienza no. Unse ne nkola ne ye baako. Unse ne wo man ye baako. Omo miensa ne ko no mo bahwe ne fe wo man no. Mr. Tise mekasa. Otan bebe be ton kwala ne ntemu a. Ebe chen adwo asafo. Ene ni nua kodwo asafo jo ni akofena. Ebe na yesi 222 nyina be mu no. Otan bebe ton kwala ne ntemu no. Untimi enswa. Ye toso miensa. Unua no mo yesis. Otan bebe to woni unua no ntemu. Ene abolosofo churchfo ne church members ne ntemu no. Florence, wana mabesi utrase. Untimi peja uti. Kawanutum wate. Kawanutum. Wene prophecy miensa media ma. Kawanutum. Obeka se daddy, na se mommy okasa onka bone mfa wo ho. Onka bone mfa me ho ho. Nim se Florence Obinim kasa wi a enyansafo koda dwen ho. Na sebi ejimifo na omda so fo ma bodamfo aduru no. Oma fa no makasa afa ho. Na omo betwero comment section omo so twero. Nti di ombe twero ne di ombe ka no. Eno ne ku wi bone mamme. Obinim mankrofo di matem. Se me nipa bone fo no. Ye sisifo no. Eno na beti asese. Wonka bone mfa me hu but eku wi bone mamme. Ti wonka da ntum. Florence was started ka se wonika won se menka ho azem. Usu wonika. Sa ya becha woka oni age hwede woye wi ye ka tuntura ka wi ka tantan wi. Ese Florence ka wi kwa de we started say we used to be kran 16 years ago. Rack 4 terminate reku flat no. Mito rack 4 brand new ma. Florence ka wi de se wetwam. O magu woni ma asi ho. Florence ka sa wo de say nyi bi ni we yo. Meti se wula kwa do yimi nuam na neti aso ase. Meti se wula ka se foforo ba. Hey, mo make sure se foforo na ba na be so achen ka se ni gu fie ho no. Minim se na yas na neti e ho na. Meti se na yas se da bi. Afi di fie ni yepe. Hey. Wana se Florence Obinim ni fie. Florence kawanu tumu dwen kwala na ho. Dwen kwala na ho. Ana odo ho ko bo nkrofo no. Eno matufu se obade okwa wale a prene ji wajapade je wode. Ko ba kwa ware a opre japade ma ne mma. Be ma kwa ware a opre japade ma ne mma. Florence ode meka o. Ode meka o. Video bi na metwae no. Video bi na metwae na migina so de ma meka se me free fie no. One wo ma no. Obaba ko de ka akohwe.
to am se memre fie am se memma fie na e bi fa video no e ho na kodwo nyansa ni me ka nyansa kasa so se me free fie 2-3 days hu de si e nyansa fo dwen asem no ho papa na jimifo no omo fa bodamfo aduro no omo fa video no start se omo kasa omo kan sen Obinim ya childish okasa sa akwala onye matured Obinim onye matured Florence ya matured me kasa mi bie mu ti Florence Obinim die utimi bie mu nti fine ko me kasa mi bie mu won mate mi so me bie mu Florence wan ka wan to na me start se me kasa wonam Ghana ha obi si utrase untimi peja uti Florence who you are by why you mother 22 years ni me no worry 22 years on sa so adwuma mu da wona woman mo di mi shop adwuma mu sika nyina Ghana sofo ye wusika eche mo nyomtofo ye wusika pa eche mo Florence who you are by how many albums na wabo say 5 and 6 wa produce say nti unya profit say fabra bonten pa Thomas produce baako mekai one princess Ifioma de no pa Thomas ne produce ye musa pa Thomas o discuss in the room no nya mfa so say mo fa figa ne mra bonten na mo fra Ghana nyomtofo memma ne nyina ene Ghana nyomtofo emma ne nyina say first no anasa ne we de sika e produce nyoma mfa so say na benya to mo de obiya de ne fika ba bonten na Florence Obinim so de ne fika ba bonten say ye to no nyom no onyamfa so say ya mo kan che ne say okay to Obinim produce say o ka say 3 na 4 mese samfa so ne sika ne nyina de ama no na afi wono so de media ama me ha na ebe ne gina o de media me sika nyina be ma me enya de atwa mu no me ka sisi a me sika e wono ho o de media nyina be ma me akola ba ko school fees 20,000 euro akola me yensa every time 8 years check 8 years abruchiri yefa Ghana de ne to nchen Florence Rules was nisi fi wona ehwan dia membo cars no Bentley no J-Wagon no Escalade no 2 Range Rovers na ehwan dia Florence Obinim mi fie ne wo Ghana nyina ene mi fie ne wo Spain no ehwan dia Florence ehwan dia bi ya no se wo ba bonte ka se ye meme dia Florence o ma me case na ye de me ya me dia asem ne be court akofa lawyer na so fa lawyer na maka che judge ne say se Florence ye me dia papers ni nie my lord yenche na minim so ba kwa ware ha oprema ne ma be ma kwa ware oprema ne ma minim se mo de ne ho bebo mo timfo na na mo tunifo se won pre ne dia je wona judge no ebe je media ma me Florence wona prophecy mi ensa no ke be start ka wanu tum na dwen kwala ne ho na OBTV so TV me japade nyina wonim se me dia che woni nkwala no mudin ne da so e ma me starting ka se me peme de asofo e wiska chen mu monyom tofo kawanu tum wate impushime we ye part 1 wosa bi wa no kasa biu e fa ware ne ho a start se me kasa enye Florence 22 years me se wonya adwuma da fa wo figa bra bonten na me fa wo sika ma na nyum tufo ni nyina so nka se ne wo se wo produce nyuma wo se wonya na me nje me de mfiri wo ho why monwene ma asem no ho na munya kasa bebrebe na bema ekoye bi wanye ni nyina me prema me mba man ko prema me mabusua tentenfo no medamase mo baba
na ma for just say Obinim na you break you tra chira na say dey asem na auto Obinim ni akasa any asem wa we to chira wa dwe e dey ama me e wo comment section how you Penya Block Media agra